Attention TV. Na ene nsɛm a yɛba bɛka ho asɛm no ɛdi sɛ wonya abotere na wonya ɔtwɛn honhom firi sɛ ɛyɛ sunsun asɛm ɛne yɛba bɛka na sunsun asɛm no ɛyɛ honam ani ɛna yɛnya sunsun so wiase no nipa nneɛma yɛde yɛ nante yɛ nneɛma mmiɛnsa ɔkra ɛte wo mu onipadua body soul spirit and the nam enti de ɔkra no spirit no ɛbɛyɛ ho adwuma no ɛno na body no react to enti mimiti wei sɛ me kra ɛyɛ ade ɛyɛ abɔnefo a na me spirit ɛne no agree a de bɛpie wɔ me body no ɛyɛ abɔnefo sɛm enti obi hu mi ɔso ɔbɔfoɔ deɛ wɔ nipa bɔne ni me kra ɛne me honhom no agye abom ɛna ɛreacti ɛwɔ me honam ani ne saa ne nti no etwa sɛ yɛba wo hu ade a wo kra ɛne wo sunsun no ɛyɛ a apie honam ani ɛno nti da megye brɛ ɛwɔ Attention TV so na yɛde dwumadi a yɛfɛ no nkwanta ɛso asɛm nkwanta ɛso asɛm junction yɛka junction a ɛsɛ bibire wɔ hɔ wani we fia no ma ba behia ne ayɛ nneɛma eti nkwanta so asɛm ɛna wani gu so a wɔhwɛ na ɛnɛ ɛde yɛsofo panyi yɛka honhom mu asɛm a wani honhom mu asɛm yie ɛho nkɔmɔ ɛne ɛba abɛdie na deɛ nnɛ yɛbɛka ho asɛm no yɛbɛkɔ akɔgye aboafo nkrato ebitwa ɛho sima etwa ɛho ba na yaba na mia me di dwumadie no ebro amagye makonya efrɛ me active angel betu afrɛ mo for Michael de bia be share bibia o frɛ me a magye wo so na bibia ayekam Attention TV ɛna hwɛ me so subscribe na ɛhyɛ ɛma wo nua gya wo comment ɛka ho na yɛmfa nkɔmɔ twetwe no ɛna obitwa mo sima eba sisi for young Wakwaba, bio eba Attention TV. Say waji bre na ye twa ye ho sima aba na ene ye nkomo twetwe no sew nya daje. Say won TV biase a ja wo comment e wo comment section ho. Jama yen ye papa ebeje bre na watimi ayia no ye reba wo mail mu direct na le yiwa no. Wo peso so a number egu eye screen ase no betimi afa na wafre nya me before na ene no atwetwe eye enkomo bidin ene obofo Michael obetimi afre me active angel ene de me na hia ewo ye nkwanta so ne be kan nkwanta so asem no eye odifo entry oba kwa ba bibia eboko abia domo bibia eboko tumi ne nkwa osoroso ne dia tumi ne dia enkwa osoroso ne dia osoroso dia also in your stages. Oh yeah. You part 1, part 2, part 3, part 4. You up to 7. Up to 7. Yeah, until also you see Osuru. The third kingdom no Obaneti. Obaneti. Yeah, until Kasa Konobu, you better say. We say we am fiafiano, we afena ye be share nkomona se na utia ye wo 7 stages. And sana what drew the final stage. Enti ho se beba na ne komo a ye betwetwe se wobehwe wiemu a ana wobehwe de ekoso ewo oman Ghana obi beka se ade din na asi pekope edwuma sesa ase wo bia aye kra ene yesi ene we will fix the country we will fixing the country we say ene mobu a chase ediatem first name tisa yebe bisa se mo amoti mu ensemase no junction ne so nkwanta no din pa ene esi wo papa se wa observe wa of late ewiem asesa ena kola mu panyin so mu akwala obi e ye lope date na ogiri sa abasa we chia TV na adofo na Attention TV adofo nyina okay we chia me queen okay vasti
Yes. So it's a better me chia queen sa. And we pay you. Okay. Because queen you ni pe bia. Nyama opeso ye na dos. Okay. Ntino oye me backbone. Mechin kasai. Sure. Mechin kasai. Our for your queen na me chia ya papa odi for my Church of Pentecost. Oh sure. Me chia papa oye ni pe bia ba na futuo ne kasapa ne ahwe a odi bia ma me pa. Wow. Because obi ndu baby say kwa. Okay. Ada say oba papa bi wo ho. Ana ofutufo papa bi wo ho. Okay. Tisanya ma mienu makambu. Ena mi kitesti ana me drive ko. Na yankwa enim sa asma obi sande emu otu so e be cheche matifo atiase. Na yeka kwantana sam na yeka no. O se na wiem nyina e basa. No kura wiem ay basa. So atiase. Ye frade bi se jikotobra. Enkasa kobisa. Je kotobra. Yenkasa kobisa. Yenkasa kobisa. Aseche say. Ayesa obi hwem se afia aya akwa bisa. Maami du fie so o nyama o ha beto dia no aduane. Okay. Ena we so dia ji fa kotobra. Okay. Nti nsema bi say sunsun asem. Na ntimi mfa ma obi a wonti sunsun asem asem. Agi so obi o ti sunsun asem pe do bi ma chase. Okay. Nti ye a ye hwe sisi a. Fane se ye ti sunsun asem asem. But also come here tiasi. Yeah, ni tiri atena se timi ba ba mu. Na tiri mu na nipa tiasi se. Afibia ne osoro na nyame ayese no. Ahoma e wo pretty. Ene ahoma e bam. Ene ba e yeduru. So pompo ba tiasi geduru ho. Nti ni o ma na duro no ma ye hu no. Hu ma fa mu no ye wa ahoma ye se mo pretty. Na wo mo pretty no so ya so demfo. So what I say? Aswade no ebi ti se ye ni ama aswade fo aba de gina ya ye mpanifo no so. E na ama aswade ye ama aswade ahonhom na ba. Ebi ye ancestors. What I say? Ebi ye mpanifo no wabehwe mmogya guo, omo de bibi abeto ama Ghana etimi agina no. Omo na arise. Baba let's say the walking you fan say en samanfo. Yeah, nya samanfo. We can samai ni honam, samai ni sunsun, but we are talking about the spiritual package. Okay. So what I say? E sunsun samai ye kanu. Sure. So at least anko bia dok ben mori good at the same to me kanu ho a. That is send kasa o ka banku ye nyina ye o na mo banku ni free mu wi a, ye kasa buro ni ye dey. Efe. Why na ma aduan ni yi that is say no. Sure. So what I say? Ghana onyame che ya bi beti yambalu. Nyakopon che ya bi. Ye yambalu Ghana. Ye mu se ba boy. Ma me kire wa honhom bi. Ye wa honhom bi ya nyakopon mo be hwe Ghana so. Omo ye nipa ba ko me nsa. Na sa nipa me nsa we. Obi awo ye. Na ebi akotra countries me be chew countries on ko. Nyabutre. High Attention TV. Say odifo entry can wo say onyankopon emayen ahonhom miensa se omo mewen oman Ghana yeah na omo miensa no omo nyina wo wo yeah to aso mayenko o say ye wo nwimi o Yesu ni wayo wasma ayilele Yesu ni wayo wasma ayile wasma ayilele wasma ayilele enye ahunafo kasa dabe ayilele ni ye nsuo a wo free Ghana nhoma no ote Ghana ha na o man no baye aduane flow ono hwe aduane so enti omo kono so ni pani okono kology no Nigeria enti hwade ology no Nigeria oyensuo okoyensu da we read Genesis chapter 1 verse 1 o say no Yakobon bo ade nyina na ne tumi butunsu ani nti ofri Ghana no kotena ho kota Nigeria oko Nigeria ba ko so ko Dubai ana so ko stay ho wow o si Dubai for the president Dabi omo ohene yeah na sefo ohene on na sefo ni bisa nkorofo no so ana ba ko so ko South Africa ana ba ko so ko pie Guinea
ne was ai Dubai de ba ekopie Guinea the old Dubai yeah the ba ekopie Guinea no kwa no want to nyama yi Guinea hon yeah sa crofo na se o se papa bi ba ya papa Kojo Apostle Safo papa mani san na okito wo symbol abra wo di oye anniversary very good inti sanke be kan okura kire ho a papa e fa na papa Kojo Apostle Kojo Safo no wonye nipa bi keke and can see you rating to the highest standard na ade bi e wo no mu bia yetimi achieve niema Ghana kwa anim hwe sa papa no pa yem fa Ghana be part bi mo betima change no we dey the sociable time o be change no Apostle Kojo Safo emeritus opa ye jana se the Ghana man o betima change Ghana within a year because of many nuanu nyina ba Professor Emeritus yes Christo obama ni o Nigeria beba obama ni o Dubai beba obama ni o South Africa beba ni o Guinea beba won ba kan bo metima change Ghana just a year yeah you say asofo say netima ye farm ye ka farmer I will be donating over thousands of tons of maize and taking Apostle 2 years so taking it 2 months Shabayo to me produce here Kenema process for the chemicals be and enya dura kuni pawo eya dura obetima send dia de back a wonya infect asa nim dia nyansa no nyame de tomo no special and the kasa sunsu ma papa no were rated to the highest standard bia nipa bi ntimi pa ne ba fam bi until so but amam panifo ba nyina no e de wano ka but o hu ne papa no betima ye hwe papa ne be ye machine bi in spiritual ma hu o be ye machine bi e betimia ahwe Ghana nyina capture Ghana bomba ko pesi o kwa o be mo ahwe no TV so and then the next launch ya o ba be ye me kasa asema chete fo nyina me see and then the next launch na Apostle Kojo Safo ya papa apostle o ba be ye because onya ni inspiration fifa onya ni motivation fifa everything na Ghana mpanifo nya sika radio Ghana ni pani nya sika ade ba ko pane bana dwenem obedi apio obedi ohiri obedi seo sebia buru sebia nya to obeko Dubai no akoji Dubai dan no wadam no wakotue sika brebrebrebre guo no wia no aboss me ko occasions me ko Dubai. Does it make sense? Say another for relaxation that be o wo awon na nyame de omoto ha na ye hwe na ye ntimi anhwe no awu free akwa no o kan jam say you be sweating this kind of brewo wow and it's working and it's a Ghana how pon tourist sites e wo ni nyina no what was the Ghana tourist site by the Timeriti obeka Skakun Forest obeka se Bree Mountains oh there be all this efa ego dey say hwe me abakura as you su ankasa ye she ne hu bridge akas fast me ni pa na ye you na ye you na ye na de you na ankasa na ye ne e she ne bridge ye bibia what you say me makura se kra yo abo danya I say coffee adaka gasket I say gasket o twi film pia na nso apre film ne nyina o sa tourist center we nyina ntimi anka chew but MP minister betam sika ya ko Dubai ako artificial creation na what you huska because of our money nyamede my Ghana no they have gone forever yakopon ma ya honhom nyesa say enwe o man betim aka chew say the whole Africa ye ne won natural water anka wo Ghana ni ba bi o Ghana but na ni nyina say wow and ni nyina say because of enebisa say o ka say na Akufo Addo ba ye bia bro mo bi ba ye see friend Guinea wem e ma Greek minister be jina ka say o de aduru ahia de aba etimi so boye yeah assassin has been cursed because who mo hweso no oni ko bi woko e mo hweso no e den na Apostle Kojo Safo de onu timi ye na oni mo bi apede ya onu fa nyonko oni mo bi apede ya onu fa nyonko so me ni wuti o si ya se mi ni mo apede no so ni mo apede ade ni intimi international bi ebetimi international bi eti papa Kojo Apostle Kojo Safo o a great person wow I am telling you me so o a great person what I say eti ahonhom ni bi e na wo Kojo Safo
Dabio, and yes, I won't be the who is a fool. Or my sin and cassa, a rotate. What I say? This link up now, become. So, whom on your physical, and we are some spiritual talk. Okay. Apostle just have selfish kingdom room, and the Omuyama, a bracket in Tiaso. What does it? In Tiaba Apostle just have no new public say, may I ask you, two of friends, say, William, if you are African star. Africa star. Nipan Tiasia, me say, Papa ni belonchi machine waiting the Gina to say, Nea was here, or back capture Ghana in be a Ghana will be a Ghana band will be a capturing in a no man or man pen for the so still woman you need. Apostle got you suffer emeritus. Papa Chiao, and then when second revelation about you when you have say annual day. Now we a soon suma semu. Very deep. Now, what did he say? Apostle. And then yes, I'm not saying you apostle, so but revelation now what they are about. Yeah. It's I said it's Chuma Sokakra. It's Guinea, Dubai, South Africa, Nigeria. Yeah. South Spirits in Nano, or more than so connections are. Yes, say you bet me you be on message to me about back. Oh, I mean, Cassan, once I know Cassette, we have a third kingdom. Yes. Or say, Oka Jeremiah 44 verse 19. Or say, na yemu sa mo so hima, ye share you mo so hima. Nama yang kweti. Ye kon ne here no. Patrol says see and you say Jeremiah 44. Jeremiah 44 verse 19. Or say yen share you ham. Ye hwe sa mo osoro hima. Oh, what is third kingdom? Osoro hima. Yeah, no osoro hima no ne wan. Ye hwe sa mo osoro hima. Bible neka. Yes, I'm America. So if you have Bible on your phone, go back and see. My phone in the Bible. What I say? We don't value things. Wow, how many times in 2 years earlier? Now say when the old casa be abusum. Some machine sound yama Mami Casamcho, okay, Numbers chapter 28, verse 7 now. When I make order Moses or Musa Fama or so him. And also I was also in my yeah. It is soon some war. So when you walk for me, when near Masaba Quas will be the petition to city. Kusia, 80 pesos be cool. What I say? Sa petition, you know one better than a Christian, we all one bet. It is a see a camp quantas was some day, and I don't want that was a no. Nipper car way free about where to Rachel. Our own in our committee, we are on Beton in young own quantasso. Oh, the Yayan on the bar, no got to her. As the Tomaba, no got to her. Wait till I make a joke, say, Quantasso Semuno. So one jibber no one shot. Wow. Sir, in touch with you, I daddy, a watching TV. We saw catch you, say, on Attention TV.